chỉ bây shalom lệ vek ule với hin junior ya sang ni la som ni parukan ya chuan ni zan nam khan rin lo deuh main Iran ho mi ron be le thut meya Israel ram mar lam panga chim lam panga hi chuan ari kan lo shelo mar lam panga chuanin sel tarate an lo tlan le chuai a chuan a poi khop meya chim lam panga chuan zingkar dar nga vela khan alert aron ria ma se siren em chu alo ri lo ani chuanin hei zingkar a kan thowa news ka ena chu mi ka news en chu tem ron ron ti ve ka tuma chungte chu top thangi mi ron min lo thlir sak ula keima lew ka ti ve ni wangin du thu te po assam lo se top thangi min lo thlir sak vek don ya o tuna chuan chanchin thar ilo ngai thlang u a chair tu bai te ral te Israel mizo channel te ti ve long ke ka the angangin ka ron ting min lo ni don lo nya u chuanin tuna hian kan video ron ti tur hi TV atanga kalak chuania fe lo pon min lo she thiam sham turin ka ngen a che u kan chair hal mom pang hi nimina Beirut-a beipui thakna ania IAF fighter jet pani chuan missile somot an thak ani target chu hodaya district a Hezbollah ho headquarter ania Hezbollah chu Israel ma voi khat omle ta inka haipuan nuwa voi thumna nolna chu Israel mit ma omle ta ani occupation army thona te chuan he building chhong sari ngothi aron kapa anjinga pathum chu ati chhia ani Lieutenant General Eyal Zamir chuan Gaza Strip a thona poi khoina ruamanna hi anem nget ani Bibia chuan Israel Prime Minister Bibia chuan he imbe na hi apoma far right a hian underground equation ti ring tu an chu chuan a occupation ten hato ati khotlai ani Hezbollah le dodal tu te hian changral sipai chu an be theyang ti angai to atir team hian pressure anti pun angai ani tholeni liam ta khan Hezbollah in marchak chen na munte lamhoya tuipui sipai chakna ati pun nuwa ani Prime Minister Benjamin Netanyahu le Defense Minister te chuan IDF te chu Beirut Beiturin an shiat tir ti an puang Defense Minister nen changkopin IDF chu Beirut a firfiak te be pui thak turin thu ape ani Hezbollah in kan khopui le kan mi puite a be theina tur din mun omdon lo ti in a soi tin Beirut a firfiak te mun pui de haria om chu ramripo na ombok don ani ati Lebanon khothang lama po ground na kan malak na kan ti zawzel ang ati bok Hezbollah kulpui te hi anti chea Hezbollah hian ton shiat ani ati darkar tlem te nuwa President Chaman period a block ti achiang ta ani Beirut da haria ho dan chu mar chaklama chengti ne in angreng ani mar khu chaklama remna omlo chuan Beirut ta po remna omlowang kan khotlang le mi puite chunga chiat na thlen kan phal lawang ti in bibia chuan asoi bok Beirut lama chuan muan no omrenga Israel mar chaklam biala chengte chuan in humim na hmuna an tlan chunjom zel bok ani thlani dong kalta in ka hai ani atang khan Israel chuan Beirut abeya random force commander athat tin Beirut a hian hundang pakhat Hezbollah sipai ho tu pai chua lo laka an mangle bok voin chonu khan Lebanon khopui pakhat be ania hi Lebanon khopui a period thumna ani hi policy thak danglam na nge target check ani achana chu White House a om nge yang ti kan ring ani khati zong kha news chu ania chuanin ina tuna sen ho hi siren rik na Instagram khwa siren rik na ho ania chuanin voina hian zirna in zong po kharania voin zandaria thleng hianin Harania chuan chanchin thar le dangte alo omle zelte ani chuanin kanin shia tiranga geima ani mizo te kan him vek ani ti kha in lo she vek do chuan rampona in ngai ang khan ram chunga hian chutiangin a hlom em lo ani ti kha in lo shenon le vek don ya bok ule